Dobar dan, ja sam šef Tomislav i danas spremamo toplo predjelo, njoke sa gligora s kutom i šparogama. Krećemo sa pripremom tijesta za njoke. Pripremamo umak od šparoga. Dok se šparoge dinstaju, skuhat ćemo njoke. U njoke ćemo dodati malo sira kotarca i ribanog življena. Toplo predjelo je spremno, dobar tek!